only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Ya message ya ndomka kibasi je asa kubona ngowe kumina ashaka kama sio ndio bali wakora basi baraza kuna ha shawe mwaramusivira naho muherereye tukatubaye ikaza no kuri Watch Top TV hanyuma tukatugiye kuba urukino rugiye guhuza Olympique Star n'umugwi wa Kayanza United neza turi ku stade Umuco aho twishikiye kuba tubabwene urukino bazo ibiyavuga neza kuko mubibona ni wayo kwishusha hagati y'umugwi wa Olympique Star n'umugwi wa Kayanza United hanyuma icyo tubasaba gusa mwebwe no kugira subscribe cyangwa se like kuri page yacu ya Facebook kuri page yacu ya YouTube kugira kuba muzamurareba ibiganiro byacu bishasha uko bizabirakurikirana tubaye cyangwa se mwaramuse bivana aho muherereye hanyuma tubaye ikaze kuri Watch Top TV hanyuma uyu munsi wa gatandatu tugereza ya 14 ukwezi k'umunani 2021 tubaga tugiye kuraba urukino rugiye guhuza Olympique Star n'umugwi wa Kayanza United neza tuba tubibereye kuri stade Umuco aho twagiye kuraba urwo rukino natwe icyo tubasaba gusa ni kugira subscribe kuri page yacu ya YouTube na cyangwa se like kuri page yacu ya Facebook cyangwa se ungite jembe hanyuma tukubwire urukino kugo yakurikirana kutanguza cyateye amazi turamubwira
ndabona tubanje kubaramusa cyangwa twanikaze hano kuri Iwacu Top TV hanyuma uno munsi ni munsi wa gatandatu gerero ya 14 mu kwezi k'umunani mu 2021 hanyuma neza badogaze kuri stade Umuco aho agiye kuraba urukino rugiye guhuza Olympique Stade n'umugwi wa Kayanza United icyo tubibuza no gusa n'urukino rwa mbere rugura ihiganwa rikuru rya Primus League hano kuri stade Umuco akaba kagiye kuba imatch igiye guhuza Olympique Stade n'umugwi wa Kayanza United hanyuma uko mubibona abakinnyi bari baraja mu kibuga abafana batera inkuru cyane niko mubibona abakinnyi ba Olympique Stade mu mwambaro mwiza cyane umwambaro mushasha usohotse ubunyene n'abakinnyi ba Kayanza United uko yamwe mubibona hanyuma mu kanya gatoya image ndabona abasifuzi bahamagaye bakizigenda n'imigwi bariko bagira bafata agafoto mu kanya nkuko iyi ni Iwacu Top TV hanyuma icyo tubasaba ni kugira subscribe kuri page yacu ya YouTube cyangwa se sabone hanyuma ugaca musimbira kuri page yacu ya Facebook ukagira icyo bita j'aime hanyuma ntibagire commentaire n'ikindi partage n'ikiragire cyane hanyuma niwe musore wanyu musaza mukunda cyane yariwe Zubaimana Joel tukaba turi kumwe n'undi musore asanzwe ataryoshye cyane ariwe Karfani kandi abaramuze n'aba Karfani n'amahoro ukino guno munsi kuko bitegekanije ni Olympique Stade hamwe n'umugwi wa Kayanza United kuva mu gisagara cya Kayanza hanyuma rero bose bakariko barashusha ndabaramukije cyane kwanza amahoro y'Imana bane namwe uyu ni urukino rwa mbere rutangurira shampiyona ubu nyene tugiye turabe imigwi ibiri ingene itana mu mitwe ngo na bose bakaniye abafana bose ku mpande zose bakikuje bakaniye reka turabe ingene tegekanije kuno munsi Kayanza za kuhakura amanota 3 ngaha ku kibuga cyo kuri stade Umuco ndawe yuko biza guhava bikunda ndabona ariko baramukanya banezerewe cyane ku mpande zose ingoma ziravuzwa reka turabe rero umugwi Olympique Stade ugiye gutangura umupira reka turabe numero 9 wabo niwe agiye imbere turabona ku ruhande hata ababwire ibibandanije hanyuma turabiseguye cyane mutwihanganire kuko twashoboye kuronka liste y'abakinnyi bariko batangura mu kibuga ariko uko tubona umupira umuriro ugiye kwaka hano kuri stade Umuco aho umugwi wa Olympique Stade ushaka amanota 3 n'umugwi wa Kayanza United ukaba uriko urashaka amanota 3 reka turabe Temba umupira ufise Temba arabigenza gute reka turabe akaba yahereza abakinnyi ba Olympique Stade ateye imbere byasa rwose umukinnyi nimero 10 fashe asubije Temba afizi umukinnyi bamukemugwa Etiasari akasumara n'amatatagiye mundara y'amaranje wapikosa afizi akamukora ikosa hano ibintu byoroshye cyane umunara bw'urugiye kwa hano iragiye gutera kufra iri neza uravye ni hagati mu kibuga bakarata guherezanya Temba arabigenza gute asubiza inyuma areza uyu mukinnyi yambaye nimero 14 yatera imbere arashaka Pascal ariko basemshike umunyagori w'umugwi wa Kayanza United atera imbere cyane hanyuma cyo tubasabira sabone kuri page yacu ya YouTube na subscribe kuri page yacu ya YouTube hanyuma ugera kuri page yacu ya Facebook ya j'aime comment na partage reka turabe ubunye n'umugwi wa Olympique Stade umupira amakaza zatigi barawifatira reka turabe nimero gira mukwe kosa reka tubakaza mu gihe tubandanye aje nimero 7 wanda babasha yo
temba arahagoboka arivyo zibiri nimero zibiri baguye mu kamugu wa Musongati mutwihanganiye kuba cyamazina tuko turavuga kuko twabuze liste y'abakinyi batanguye ku mpande zose reka turabe mu gusumupira ikosa umwaka w'ikiza aravuza ikosa bakore umukinyi nimero 14 umugwi wa Olympique Star akaba ari umugabo munini cyane ariko uburebure butamworohereza afise uburebure hano ego ko niyaje hano wa Pascal ukaba umuhereje bamukora ikosa kandi United barawufatira sasa reka turabe baraherezanya abakinyi ba United umwe babiri biranga umukipira barawufata Idi barawufise Idi arawusubirana ahoreza Pascal akaba aheza abakinyi b'umugwi wa Olympique Star ngiyo ahoreza nimero 20 nimero 20 asubiza inyuma no ahoreza Pascal abafana mu Olympique Star barakomera amashi bagaturabe warayeyo yaraririye hano abaye kurarira cyane reka nasize umugenzi waje Kalfani abandanye umupira wo gusubiza mu kibuga n'umukeperi baheje nimero w'ukwafu reka turabe ngere teza ugenda Kayanza bafata umupira basi bikorosi nimero zibiri aheza ni Olympique Star ufata umupira wo kwanura n'umugwi wa Kayanza United nimero ufata Kayanza aheza nimero 13 ariko abasore ba Olympique Star barawitorera nimero 10 Olympique Star aheza Temba kubona yakaniano aheza Idi aheza namba 6 Idi kandi bamusubiza umupira atanga kuri nimero 20 ariko abasore bakanza barawufata barabona nimero 8 wa Kayanza aheza mukiyocha ku ruhande hano boda bashaya nimero 5 akora kandi kunjanja ariko umupira usubiza hanze kubona byose ndabakaniye nibabyorosha nimero 20 Olympique Star aheza hano araguma umupira aheza umwataka no baramwaka twigiye abasore bakanza babo twigiye nimero 15 wa Kayanza aheza Dado aheza nimero 3 aheza nimero 10 atanga pasi hano kwa Captain yambaye nimero 22 aheza mukinyamba nimero 7 amkuti korosi koto take tugende kwigira igori baramukorera ikosa ari kumuhagarika izina ryabonye arabacanga hambere Afiz wa Olympique Star akora kandi kubwenge mugabo ngaho umupira no gusubiza n'amaboko ku ruhande rwa Kayanza babona ngaho bose bakaniye niba byoroshye abasore hano bona bakaka bose bambaye imyakaka Olympique Star ndabona bakaniye nimero 20 baheza nimero 9 wa Kayanza ya Captain agumana umupira aheza nimero 2 ariko aheza nimero 14 Olympique Star wifatira ikosa kufanga yambere niyo yambere garagaye ngaho murukino kufa yabo yambere ya Kayanza reka tuwari ngene barigeza n'abasore ba Kayanza reka tuwari ngene barigeza abayibaguza kigasho tariko mukeperi hano arawusama ababwatiri muduga n'abayobozi umupira byari shuti riremere ariko mukeperi wa Olympique Star awukurayo reka tuwari bahereje Temba arafashe umupira Temba aheza nimero 6 nimero 6 aheza Kayanza yifatira umupira ngo twigire cyo gikoresho bya mbere zibiri nimero 20 ariyo Captain w'umugwi wa Kayanza aragumana umupira reka tuwari nimero 7 nimero 7 wa Kayanza United umupira utaka dukona Afiz nimero 11 yakora kandi kubwenge ngaho mukorera ikosa uyu mukinyi Afiz umukinyi mubi cyane Afiz umukinyi mubi umukinyi mubi cyane barahereza baratanga umupira aheza nimero 10 ya Olympique Star nimero 10 atanga sate Pascal Twende ya uyu mukaperi bora wa Kayanza na Bolosho
mugongo reka turabe Temba baramusubiza umupira araguma nabwo ati nimuduge arabwo ati nimuduge arabwo ati nimuduge nimero 6 Olympic Star afashe umupira arabwo ati nimicobore Idi nimero 10 arawufata umupira aheza nimero 20 Olympic Star reka turabe Temba baramusubiza Temba umupira Temba nimero 6 arafata umupira aheza Idi aheza Captain Ramazan Pascal afata umupira atanga pase aheza Temba arasubiza aheza Pascal aheza Idi amaka umupira Idi ni umuntu afise umupira Pascal aheza Temba yambaye nimero 4 mu mugongo Temba katasaje twigira nimero 2 bakari kizungu ni offside kabisa offside kuwane kumupira kuwane kumupira Olympic Star komo na bariko barataka cyane gose nomba nabo basatira ipoto reka twaro barahereje nimero 15 wa Kayanza yeta kuwane go hepfo kumukina ikacha hepfo simbona ariko ni yabe nimero zingahe yemwe bora ariko bakorera amabara yo reka twaro bakatasaje kwa nimero 2 bakatasaje ariko ngo ni offside Musa Mundi kuwanda gumu wa Olympic Star ibere ya muhira wakiriyo na Kayanza United barachanganya Musa Mundi reka nabaye mugenzi wanje Joe ababwira ibibandanije neza arageze ku munota wa 18 neza no shwa 20 akata centre hano na Karioche wenda Afizi bepato wapi corner upya refa yabati gushira muri corner reka turabe ikone yagamiki ikone kurane gwa Olympic Star mundabire batoye barahezanya bahaye nimero 10 kase sagre wapi Temba umutwe abafana bose mbona bifata umutwe ababifata mu maso badashaka kubiraba reka turabe bupero gushigwa ku metero 6 ku munyagori wa Kayanza United arigeza gutara rero twashobora gutera imbere arabya turi muduge aratera imbere bega waende awaye nimero 2 wapi nimero 18 wapi kesera bifatira ati abayikosa mwalakizi abayikosa ikoze giye kwa wanu kwa Kayanza United bahanye pilote banyarukije reka barahezanya hano Jonara Deminiwe bakora kantu kubyenga na mufata mubwira ati niyo njana amyenenye ko ndabibona kabisa ati uri umugabo nanjye n'umugabo nakorose uwo mubita mu njana yarakuza kantu kubyenga hano nikosa akaba ari kosa rigiye kwa wanu mugwa Kayanza United yemwe biragenda gute bigacari ubusa ku bundi agaci mugwa Kayanza United mugwa Olympic Star wakiriye muri stade umuco basanzwe bakira rugamba ya Muyinga bagera gute aratera imbere ande mu twamuremere wa umutwe barekera mu keboro baza kusama arusama arahereza hareje Temba arabigenza gute pasi ya mbere twigire sasa twagiye areza nimero 20 nimero ya Machashari ahereza nimero 4 Temba basubiza inyuma basubiza nimero 14 umugabo nababwiye umugabo munini avyibushe ariko mugufi hano umugufi bwiwe washa mbega niyo Messi ko yahaguye agakura areza Temba umupira afiza arifatira afiza Tembere ya Pascal umupira mbere gukorako iyo ukora ubuse gatoyi bagarutse hagati mu kibuga nimero 7 n'undi bakandera neza nimero 8 wa Kayanza United baracahera hezanya nimero 14 arifatira nimero 15 Tembere ashaka ku ruhande umupira offside ati abaye kurabira hano umwarakizi hano bagira umuzi wana baze mazina ndabona babwiye abarenzi bako barara cyane kurukira nuke torosha atendere umukinyi wa Olympic Star maze katuranye bawe kumbira bare kaza na tumupira n'ufise
afise nimero 12 nimero araduga buke atera centre sanga yavuye mu 11 ishora bibuza gusana bakiba kaza United ariko bahuza ivyingiro namba umupira baduhiza cyane ariko Olympique Star baraheza nubwo batarahuza bagitinanya bose ariko uko ngo barashamo buke reka turane tonda araduga tonda bafite umupira ahereza nimero 18 ariruka na nimero 7 wa Kaza United ahitamo kushira muri korner ashize muri korner kabisa ego umupira wo gusubiza mu kibuga n'amaboko n'umugwi wa Olympique Star bambaye ingamba mwiza mugabo umuntu aragira ati subira mu masaho Mazaramira azarimo nimero 12 Pascal sasa hagati mu kibuga hagati kontra-attaque nimero 7 wakaenda United yarashiye mu ryahumye ariko birazi Tamba arahagoboka reka turabe atera imbere ahereza Pascal yamonye yari reka turabe yo birara offside yarayibone ni offside yarayibone ego yataye bizana ariko yivuza narayibone bari offside ati habaye kurarira ku bande kwa Olympique Star twibutse yuko bikiri ubusa ku bundi umunota ni wa 24 barahereza y'abasora Kaza United gaturabe aiza nimero 8 asubiza inyuma nimero 12 aragenda aregera imbere buke reka turabe yo muhera atera imbere ahereza nimero 3 mugongo umupira wasohoka woguza amaboko n'umugwi wa Olympique Star aiza idi nimero 10 idi asubiza kwa Temba Olympique Star ala ikosa idi akabakora ikosa n'umukinnyi yambaye nimero 12 akabanya kizigenza wa Kaza United nibuke twabiseguye ko mutwize twasabye imbabazi ko tutarose amazina y'abakinnyi batangwa mu kibuga twasabye imbabazi Olympique Star ubusa Kaza United ubusa bura kanye umupira kabuhagaze gusupira no gutangurwa na Olympique Star katurabe ngene bitegezo ugenda kabisa ndabona hano n'umukeperi wa Kaza United arababaye ku mupira uvuye kuri Toma musora Fizi aza kwitegura kubaza impagarika zo ku ruhande mbega asaba gushaka bitanya abakinnyi imace kabitanguye baragutse kabisa nako batari bagize kuko umupira barakina umupira wo hejuru nimero 13 wa Kayanza kontra-attaque Isaac afata umupira arafashe Kayanza yo United baraza kuyituza kabisa bamushiki goli ryari ryabazwe abasaba Olympique Star baramufata mbere 10 ahereza Isaac ahereza Idi ahereza nimero 10 Kaza United ifata umupira twitwigire Idi amubwatiwe uri petit nimero 10 nimero 7 ufata Pascal kogo tuambere teperaza Idi so akanda ufata twende mukino wa gatatu nimero 20 aroketse na umugwi aragenda panga sate kata sate mama we reka tuwabe ngere tugenda yo ikora sirwe kiriri yo weka yo kola kick hano Olympique Star bara iduki cyumuriro reka turabaje gushira muri kola kick yambere y'ubugwa Kaza United yo weka mama we kola kiki nakivuyemo mugana ubundi abasore kandi bawufise kata satre twende gayo aramusunika kwa ikosa Isaac akora ikosa ndababwira urukino vuba munsi
Kayanza akiti umuriro ubona hano biza kwa tugenda oya niko ndabona ko Olympique Stars uramusi hagorerwa kabisa ingo cyane iravye Olympique Stars kuva kera na minota 10 yari bwahere batarashira mu gitego ariko kuri uno munsi byabanyiye babataka babo bavuga byase hano bakaba ikosa umukinyi arawufata nk'umusani ariko umuhagakiza avuga ati nikosa mwagiriye umukinyi wa Kayanza United aratera imbere cyane nimero 3 aherekende igatura arawatanga hejuru nimero 20 Kayanza United captain Antonio Kisate umupira muri amu hari habaye tushe yari yakoze n'amaboko ariko se muri amu reka turabe umukinyi afizi sasa aragiye twagiye mbona ufata yasha no tugimuka peri ariko birase nimero 6 twa Olympique Stars ariko nimero 18 nimero agira genzo gute reka turabe aherezo umukinyi yamara nimero 17 ariko nimero 20 reka turabe bagenda gute reka turabe Olympique Stars wafise umupira aherezo nimero 18 kamwe twagiye sasa asubiza kwa Idi atereza ahereza reka barabura umupira Olympique Stars wawurondeza n'itoci umupira Kayanza United wawurondeza n'itoci bawubuze sasa barawufata Kayanza United reka turabe yaje no kutekana kubwenge bwose umupira ugarukiye afizi sasa ukamure Stars reka turabe mungu machachari karukubwenge yagira kagira ariko wapi asibizi nyuma reka turabe sasa Idi kufra mugwa Olympique Stars ira hano heza cyane baba sore ba Olympique Stars bazi kubona igori reka turabe ko rubigenda karufa ubibona bya karufa kodarawa Bonomengo Olympique Stars na Kayanza bose bakijubuniro ifiki y'umupira Olympique Stars yagiye gutegwa n'umuntu tutaramenya hano ikosa rikorewe n'umukinyi yitwa Igi yambara nimero 10 abakinyi nimero 18 wa Olympique Stars nimero 20 na captain wa Olympique Stars barahagaze bagomba kuvugana ingene fikiki itegwa barakingamira hano Ogatonyi ndabibutsa kuri YouTube yacu gusana kuri subscribe kugira ngo ibintu bitegeze kumera neza aratera wapi kepera usamira mu maboko kabisa amweza mu maboko kepera adegaza ngo twagiye adegaza hanze gusubiza n'amaboko y'u Olympique Stars nimero 2 Olympique Stars aheza Temba arasubiza umupira nimero 2 Temba baramusubiza akata centre y'Europe umupira no gusubiza n'amaboko y'u wa Kayanza Icyo cyo bitwa mu kibuno ngo ni Ali Mirale gusubiza n'amaboko y'umupira wa Olympique Stars kuri umukinyi wa Kayanza yari umushinje ndabona ku mpande zose ni gukaniranira kabisa gukaniranira ariko karufana uravye nta mupira mwiza baratwereka n'abasore aba basore nta mupira mwiza ariko baratwereka nta bintu bariko baratwereka hano uriko ruvuga umufana wa Olympique Stars umwegera ukamubaza ati abakinyi babo bakina yo kugira oya yawe n'umufana wa Kayanza United umubajije nawe yene yo kugira ati oya reka rufana umera gute hano ajemo mengo na mupira muziri kwakira mugabo sinzi bikora ngira ngo bataramenyerana nabo bakinye match amikazo kumenyerana sinzi bituma bataramenyerana mupira muza ko batwereka hano umupira gushirwa n'amaboko Hafiz azana nimero 20 yango yaza nimero 2 reka tasanzwe ariko Pascal ngo atubagara kwinjira gatonya basore ba Olympique Stars baramenga ko baratututa Kayanza rero nakosa cyo gukora irizabukira bitore umupira byoroshye mukinyi nimero 10 wa Kayanza aheza captain wa Kayanza ya nimero 22 akatasanzwe ariko nakipeme offside mugabo yata
nimero 6 Olympic Star nimero 6 Hezan Cartier ahetse umukapiteni yambaye nimero 16 ari ku ruhande rw'umupira wa Olympic Star Temba ifata umupira kabisa Joel Hafiz la offside na kona iliyoze nimero 7 kwa Kaza Ekani kibuga cyari imbere cyo bakweza nini kinire kabisa kwanda bona basera Olympic Star bari kuratutuka nimero 7 kwa Kaza nimero 7 kwa Kaza offside kabisa mpira Kerepa hagati kilometero 13 kabisa Sime chenga aje kutegwa Kepela yeza Pascal mpira barongaka ukatwale uyu musore cumi n'imwe kayaza mukora ikosa kabisa abasore ku mpande zose birabonekana katoto yabaziranye abasore bakayaga bazorenyanira bazokwica abantu kabisa nk'uko ndabibona abasore bakiri bato barazumiye baritangira ariko hawuriwe Pascal Toro mupira kabisa okaje wapi kabisa uko kutora hasi ubona tufite n'abako n'abakigira Olympic Star aratera nimero 20 twagiye igisocio cyane kabisa Ibrahim Perez ari mu cyaro cy'umwana akiraho umupira hanze indi ifata umupira Pascal Ramazani amakupira nimero 3 akaza ariko indi arawuhumba Pascal Katosa Jericho Sandra Chipuyeko Chachakomeye Isaac amakupira kitugire abasore bakayanza kotatak ume babiri yo ikatera Olympic Star kabisa nimero 7 Olympic Star kutaka mudasa abakinyi bose Olympic Star mu Mengo sito barimo izo kwarisha ifoto mu Mengo sito barimo bawe Sikoresi cyari ni Buraya yari kubagira umwaka nimero 7 Olympic Star ifata umupira zoroshe ahita Hafiz n'amakuru nimero 3 twigiye yo nimero 3 Kayaza United arakubara umupira mama we ingekuwa goli lakini irase kabisa kazi keka umupira wa Teju akiza kwa karibu kujanja umupira baramutorera Temba nakubonye umupira wa Teju mbere ini kosa lakini abaga ikizibati nabo sindi ibyo ariko bararaba mama mbega umupira abasore bakaza United sinzi ibyo baje bariye reka turabe Olympic Star Edi bidarabuga aheraza Pascal yaturagira kore umusore atera centre mama abasore batawe gushangamuka minota ya mbere barameze nk'abatinyana ariko muri uno mwanya muramenga batanguye kuguranya sinzi yuko ngabo acibwiye abakinnyi ba Olympic Star gaturabe Kayaza United igaturabe Olympic Star nimero 2 irasubiza inyuma ahereza Temba umupira uteye barawifatira sasa Kayaza United arawukita kantu ngabo bazibiri gaturabe wapi ukepara ufata neza cyane aheza nimero 20 wa Olympic Star gaturaje agiye gukora ahereza Hafiz araduga agerageza guca Pascal wapi ikosa
ikosa nalibonye yani ameze nk'umukurikiye ko aca mu gihamako sinzi ko bibajije yuko ari muri ringi ry'abagwaniramo ikarate yani yibajije ko ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru yaje gushiramo inkokora turarorero umukebeli wakaza United aratera imbere cyane ndagenda guce umukinnyi w'inyuma wa Leicester Pascal awifatira Pascal agenza guce Pascal ahereza wapi aba basore ba Leicester bari kubashimira ibigori nabyo rero baratwereka kabisa batinye reka turare Kayanza sasa arahereza amufata amukurura ahereza nimero 22 ariwe kapitene Kizigenza atera centre ariko simbona umuntu ayihaye nta muntu mbona ayihaye kweli ati habaye ikosa nimero 12 wa Leicester bamukora ikosa hano twababwiye mutwisegure mutwihanganiye ko turasabye imbabazi kuba tamazina cyo turavuga yo muri Kayanza United yo muri Leicester cyo turavuga make mutwihanganiye baratera imbere abegaja iyo ni offside nanje nayibonye naye yewe andi kuri mikro nayibone yatayivira nashaka yivuza rega turahano umukepeli cyangwa se umusamyi wa Kayanza United wafise umupira aratera imbere yagera nimero 3 umupira munanira afizi yahinduye yakiye ku rundi ruhande amacaca ari menshi mugabo ateka yashika imbere y'ipoto arahereza wapi basa niyo ari kumukinza gari ya moshi umupira wari gufata wapi korne Pascal ageragaje igitego ibi bibaye hano yabandi wundi avuga ngo avuye kuraguza nashaka ko avuye kuraguza Keperi bamuteye umupira aca kuwufata aca wageza imbere abawaye afizi nawe aheza Pascal bakwishyura mu ipoto wapi Pascal arahiga umupira arondora itoroshi arondora imodoka yakameza cyane arabura umupira uramenya gufata Karufu ubona gutera Karufu ubona ni goal yatwa cyane ku mutwa Kayanza United Olympic Star bagiti kori iboneka kabisa uyu mukinyi Ramazani Pascal kalisa ikigori cyari nari namaze no kurya mu gipikiri cyambere uramaze kuvuga karibori wakiye umupira uramunanira yatanze ibintu hatanze basama Pascal irabana gutsinda kabisa kona kikiye iboti poto irabintu ariko kubona iburayi aho kucyatera kona kikiga goti poto atangura turasubira Kayanza nimero 5 mbese ni Keperi atega imbere ariko umupira ufatwa na nimero 10 n'arahugura nimero 10 wa Leicester aho utaanza so nimero 10 wa Leicester utaanza sikini basha kugura kwa kutema na Kayanza nimero 10 wa Kayanza ataka kutoka nimero 10 nimero 10 icyenda wenda gasala mechi 18 kitwagiye kabisa kona ya birase hano kira yuko ariko
Numero 22 bamuhaye ikarata
ibintu nyene bitaryoshe cyane ibintu bitaryoshe kabisa kubona muketse bamuhaye igikarata kizungu cyabona ko cyawubyumva ko cyangwa abakinnyi batabyiteye neza kugira ngo baze guhindura ariko cyenda aratanga umupira cyenda aragumana umupira cyenda katasaje ariko twigire yo baro kwa nimero 20 tugesara kwa kanu kubya umupira barawumaka twigire ke barawutakaza yo nimero 7 wakayanza yo kiba ku mupira abantu we ikosa reka turabona ashobora kubika ikarata y'umuhondo ngaha uyu musore nimero 18 akorewe ikosa urana yamujyanye kabisa yamujyanye ngaha byari kubindi kabisa ni free kick mbi cyane iri ahantu hari cyane nawe gusa ari ku ruhande rwa kona gateni ahantu hari cyane kabisa muganga aha kumuraze gutera arakata sanze gaye ashobora kinyikalisha gari wanete yo bahereza nimero 20 yakubita yo yewe gaye iyo mukinyi wa Kaizer United atawukorako cyari gol kabisa cyari gol yatari usaje atera sanze gaye barapiga sare gaye igori uyu mukinyi nimero 18 umukinyi mubaya sana umukinyi mubi cyane wataka muri cyane gose ubagama mupira abakinyi bakayanza bawutera akini ngaha mupira barawutakaza reka nimero 18 igenda ngo wasitawe piga sare ayifata yo biza yo wapi akubisishuti ntacyo rivuye mu mugabo yari yagerageje abakinnyi basitare bakaniye ndabibutsa kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube amasha tworiusa icyo cyo tumeze tubasaba gusa ni kugira subscribe kuri page yacu ya YouTube cyangwa se sabone kuri page yacu ya YouTube ukatugana muri page yacu ya Facebook ukatugira nayo yene jeme cyangwa se ukandika commentaire ukatugira partage aho biri bikoze neza cyane reka turareka yanza counter attack sasa counter attack biro kinazira cy'umupira arabigenza gute umwe arakata wapi arabukaze reka turabe wapi sasa bwa warenze korne umuhagarikizi avuga ati nimushe muri kora umupira ibi nibo biraranga hani woraba niwawe ndavuna nakajegeza kabisa reka turabe ikorne y'umugwa Kaizer United icuvamo barakata wapi sasa sasa aramufatira Kaizer United kandi reka turabe akatuwambere wapi n'abashumi 8 rero nimero 18 ayenza nimero 20 wapi amupira mnana gufata nimero 20 tubibutsa yuko hano igice cya mbere gisari cyarangiye umuhagarikizi wa gatatu kabayegeje iminota 2 baje kwimanika unyene barandwa sasa ikosa abantu barasetsa kweli barajyama nako bagahana umunyenga nenga baravukana kandi bakina bitandukanye sasa baraherezanya nimero 18 yewe gayo yakano barakoze idi sasa yagiye idi ahereza wapi nababwiye ko iminota 2 y'inyongera bongeje yonyene ni kuvuga ko igice cya mbere cyapa gihera ari ubusa ku bundi hagati y'imigwi 0-0 garasi tuzore turi kumwe ariwe Kafani nuko babivuze batari kuzabo kubundi kwa Olympic Star wakiriye wa Kaizer United kawango kimeti 2 y'inyongera batani kimeti y'inyongera kidagara mwiki abasore batanga umupira ariko barawufata aheze nimero binatanga katasaze na Isaac Ayeba Chopper wa Olympic Star yewe gaye katwale ndabona ngada abaye ibindi Kepera za 15 akatasaze ariko chumba ya Olympic Star
Etiostar tuvugana igeze mu cyicaro cya kabiri igeze ahantu bitwa mu Kifaransa ngo ni muri Nigeze Isaac on Etiostar agiye kwanurira umukinnyi Afis atera karibu 18 barawumwaka nimero 20 arawufatira Etiostar ifatirwa n'abahungu ba Kayanza uwambaye 15 abacenda cyo ya mbere mugabo ahereje nimero 22 irakira heza ikindi yambaye nimero 13 yarawumvira mu kabisa kira wibira mu maboko y'umwana Etiostar Kepere ngo badegaje wa Pascal kira arawumvira nabagira komande bose kabusa mu mundi igice cya mbere cy'umukino kikaba kirangiye arusa kundi bwa Olympic Star na Kayanza United reka nabasubize umugenzi wa Ndetsere ababwire ngene bimeze igice cya mbere kikaba kirangiye hano twabise yuko umuntu ari ku mashusho ari MC Mambo hano abakinnyi ba Kayanza United bagiye kwegana ngo bayandukanye hano twibutse yuko bogira subscribe kuri page yacu ya YouTube na sabone hanyuma mukaja mugenda kuri page yacu ya Facebook mukagira channel partage na commentaire mukadishira mu nazo yetu atuzikeneye bwacu bwo ngomba dukurikirana hanyuma twasubira mu gice cya kabiri tukino sinzi ibintu makoze agiye kuri ajya bagira ngo ni kuri penalty afasha ziripira acatera mipeto gaye byatari hano nizoroshe twasubira reka dufate ku mazi amazi cyane kwenye kaza bahati ugakoresha makuru batwereka agenda ari bane nanjye wa gatanu ushaka kamusanga uca wumva nta muntu yanzamara iyi ni ya studio rero izindi zose ku rutonde zizubwa nyuma Iwacu studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho ngiyi studio yakataraboneka mu gisagara ca Muyinga kamera zigezweho zibereye gukoresha mu manza zitandukanye niba fotora bararema ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje murivuza sonorization imeze neza bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye uri sekretariya yaho naho niwovuga bakora invitation ameze neza cyane photocopy zikeye neza cyane bakagerura materiel dobiho nziza kandi ku biciro byiza bantu mwese mashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinye kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none barabafise kandi b'inzobere babinonosoye akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye ngabo bashobora kubafatira amashusho bakayabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje mukazayoraba imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza bafite na televiziyo online abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze Iwacu studio muisanga mu gisagara ca Muyinga imbere y'isoko nkuru ya Muyinga neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo cyangwa bakure kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47 Iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere ushira hasi tubaikaze tubaramutse kandi tubatuje mu gihe ushaka yuko bayisha Tongera tubaikaze kuri stade Umuco aho abana umupira w'amahuza wa Olympic Star n'umugwa Kayanza United tukabona barasohoka bava mu buga bw'iteka baravayo tubona Pascal ariko arahanura abwira abakinnyi bati ni kubera iki tutawa igitabo cya mbere Kayanza United nabo baramukanya bariko barasubira mu kibuga abahanga bakizi bose niko babona ngo kontrola neza ko bimeze
dukurane umuco ariko amarera urukino rw'abahuza Olympique Stade mu Kaza United hano bariko barasenga abakinyi ba Kaza United bagize icyo bita iya bitatu muzarambona ari babiri ko ari 11 hanyuma cyo tubasaba gusara kugira subscribe ku page yacu ya YouTube muraza kugenda ku page yacu ya Facebook mukandikamo hari aje bagira baronderera ukandikamo Iwacu Top TV aho gacha ugere ukagira jembe na partage na commentaire muzibagire tukagira kumwe n'umusore yitwa Kafan n'abana aba ikaze Kafan amahoro uko bisanzwe urukino wa Olympique Stade na Kaza United igice kigira kabiri turukino kikaba gitanguye abigagitangwa ubusa mu wundi ku mpande zose ku ruhande rwa Kayanza no ku ruhande rwa Olympique Stade reka turabe rero baratanga umupira ukaba ufise umuntu umukinyi yitwa Temba atera imbere ku mukinyi numero 20 arawutakaza bifatwa n'abasore ba Kayanza ariko biracagoranye urumengo nga Idi arawufashe igaheza Pascal aramura Pascal yagiye kwinyegeza hariya bifatwa n'abasore ba Kayanza numero 11 ifatira umupira 11 ahereza numero 14 wa Kayanza United ahagara ku mupira kandi pasi y'amazi nga numero 11 akora ubuzene umupira utakaza no gutekwa ku mande ku ruhande rwa Olympique Stade guteka kuri si neza ku metero 6 ahereza Keperi ahereje numero 4 aho atazira Temba ahereje numero 6 ateye imbere umupira ufata umupira yo baba we offside okay habaye ikibazo cyo kurarira ngaha ku mugwi wa Olympique Stade yigamiyeho Karishaje yigamirayo ari yibagira bakinyi wa Kayanza ngaha kwitera umupira atera imbere arondera nimero 11 arawutakaza bifatirwa n'umusore wa Olympique Stade nimero 18 akora karukubya nge mugabo Karamba mukinyi wa Kayanza wifata nimero 11 yohereza kata ipasi nziza cyane barawutakaza baronyaranira yero cyakomeye nimero 6 Olympique Stade arawutakaza bifatirwa n'umukinyi wa Isaac atanga ipasi tabaho uyu mwagari kitu kabisa uko wambe akoze ikintu kitaraho cyane ngaha abafana bose batera induru rimwe mugani ndabiraba uko tavare kabisa nuko tavare ngaha vare niyo yariko kutabara uruhande rw'umugwa wa Olympique Stade abafana bose ko bayidoga batera imbere gatoya ngaha abakinyi ba Kayanza bifatira umupira nimero 2 wa Kayanza bafata ako nimero zingara wifatira yewe n'abataje avuga igikosa kabisa cy'umugwa wa Olympique Stade cyo gutoga umukinyi wa Temba ni wagiye gutera umupira aheje Idi yambaye nimero 10 mu mugongo yogayo aheza nimero 14 umukinyi aturusha cyane ibiro byinshi akadasanzwe atera imbere arondera Aziz baramubura ariko umupira no gusuzwa nawe ko n'umugwa wa Olympique Stade bawuteye hanze kabisa umukinyi ngaho ku ruhande ahereje umukinyi nimero 20 umupira w'inyaramira mpagarikizi kiryo n'abajyanye n'iki bikomora Rwanda mu kibuga bwa umupira muri babiri reka turamutse Olympique Stade nimero 20 pasi y'amazi asiyani diro mama waringa kuagorira chini wapi kabisa wapi bila makosa Pascal Ramazani akorewe mkini wa Kayanza yagoye kabisa ngaha biracagoranye Kayanza ni bose atoga na kutera umupira atera imbere ariko wapi Isaac atera umupira baramukwega bagarekeza ku gikosa yamukweze kabisa nivyo yamukweze reka ndabaye mugenzi wanje Joel ababwire ingene bibandanije hano tuwe turabona impinduka zabaye umupira watanguye kuguranira reka turabe Olympique Stade nimero 20 aheza nimero 17 arabigenza gute centre corner umupira umukinyi wa Kayanza United arahona avuga ati ndawushyize muri corner Pascal atikata centre reka turabe hajya kutumvikana
gatandatu n'umukinnyi wa Kazo United ariwe umukaderi umusani atera imbere cyane ariko akira atari igice cya kabiri akirarije reka turabe Kazo United barabona ibyo aribyo barabona ibyo aribyo Kazo United reka turabe Pakistan barahera henzanya reka turabe nimero 2 ahereza nimero Pascal Restanu abigenza gute uyu musore mubi reka turabe yegaye ahereza nimero 2 yagira arahiga arabura umupira kwa Pakistan barawutakaza Kazo United wifatira Diallo nimero 18 ajya kusohora ya ikosa free kick ngaha hafi uravye neza usanzwe kwenda uravye ni woku ni hafi metero ya standatu ni metero na 12 muko uravye kuko ni nyuma ya Silfase gatoyi ni nyuma ujya murongo wa gatatu wa Silfase uravye reka turabiragenda gute umupira uhagaze ku basore babiri nimero 2 na nimero 17 ninaje kutera ariko ndabona umusore w'ibafu ashawe afise kuguru kw'ibafu niwaje kutera uwo mupira reka turabiragenda gute reka turabiragenda gute umupira barabipangura arasubira aragera imbere nimero 2 arawuteye corner umupira muri Ali Kaberi aciyafa Kaberi arajyamye arasinzira ahetseye kwanda kumukwa Olympique sana Kazo United atwaye ubusa ku wundi abakinnyi bakanga bari katira umupira nimero 13 ya Miranda ariko yacyari mu nduru yacyari mu mvurunda no kurwana nimero 15 ngo akora ku rwego nimero 13 bari batabazi baba we kabisa nawe abana MC Manga bavuga nirushoboka nawe yasetse yumiwe afizi contre attaque Machachari wapi mpira wa Pakistan wapi kama mambo yakomeye cyane kabisa ku mpande zose mukiro kaza gufata umupira imerindwi kama pasi bose football pasi ya maji atakasa tayari mpira liko kapera usama kota atake twingine nimero tunapata mpira kata pasi ya maji kwa Idi itataka mpira nimero ufuata baba unakuwa na mwenye mtimu mmoja watachanganya kika nalisha nabuka hizi impossible football hivi wale wangalia ni shabaka umukapelwa barapiga sai akota safe itabahu unachakona yako unapiga safe ndio kama wewe iyo bakapeli bakagulia sinari kabone umukapere ngako zakaza n'abandi newe kumane zose ariko barawushanya kabisa inoti birimo patopira kagama nawe abukora ikosa ya Pascal atoni pass aina ndongorero yona batay pass ya mazi aza Pascal ko twidukire kota tatane ya kona kiki ya kucheza na mkiji Pascal Ramazan kona kiki Pascal kata kona football
kabisa inama mwenyewe wifatira arenza nimero 17 nimero 17 aligenza gute atera imbere nimero 17 wakaanza na wifatira nimero 3 mbega sana nene ndanga nimero 8 wapi Kaboi Dragana gute Borasha Olympique Sari Jas kaanza unatigi Jas bose wala ushakumande zose Jas kabisa Pascal Obigadira Mugai Wakadrase yo Pascal ni munebge yo turala shulot wapi Yachagoranye kabisa yachagoranye uzende kubudete tene koko watanga mu kibuga udete watanga mu kibuga yachagoranye temba ifite umupira cyose cyane kandi kwandaraba mu rugo kubande zose n'abanege kabisa ekase bakayanga kugira ko tatake kandi passe gene hino abasaba bari kugesa bafata temba ariko niyo baje kukina hagati reka ndazaba namba kugiriwe idi umupira tukigira balawe isenga kibiri mwaruka n'abantu be yacakomeye yo bamukore ikosa kabisa akoze ikosa ridakenewe ino nimero 14 akora ikosa ridakenewe kuko iyo mureka umupira rwaranze mugabo aciyashaka kumusunika bato umupira abakinnyi wapi biragoranye kabisa biracagoranye gatari ubusa ku wundi komande zose bwa Olympique Sare bwa Fiti kubahagura bava abona umukinnyi Bizimana Mustafa bagenda kwinjira umukinnyi muri cyane mukasana bagomba gukora posema nziza cyane Mustafa kubona ari ngaha kumenyereza arbitre wa kane kabisa ubona ngaha bashizeho ngaha yinjire biracagoranye nimero 27 binjira umukinnyi Mustafa Karimu ni wakoba yinjire bana reka turabona turabona kata kufike kama bwa kayanza ariko badraki ainduka ngari to wapi kayanza kuye mpira lakini sasa kwa mzombe kama nayo uzirika kwa mgao bilana kata sanje amkapewa ushamira gari kutoka twende wa Hafiz wanaonaka wasendi kwa chuma kayanza inaji ndio chuma kayanza tutaeje hapo nimetoa ufuata ayeja Hafiz ayeja Petinosi ayeja umupeti n'umumesi umutekaniye mwenda cyane Mustafa Karim Bizimana cyangwa wandere wa Karim ngoga ikasa madiranga ariko birana kose biragoranye yeje kanda ifatira umupira nimero 10 yeje nimero ari FB binazime ndaka sante y'umujeza ndaka umupira yoni neza to kanda aragubana twende takipasi y'abaji reka tawo nimero 10 ngaha nimero 10 kubana umupira kwa Kalkonda ngari nimero 3 nimero 3 pasi kwa baji Olympique Sare yitije yoni birarangira nimero 8 kubana umupira kabisa afite kaje nimero 8 biragira kubana umupira katasa baje birarangira baje na offside bose bahagaze barinjira katasa tepeki umutwe nimero ya Sare ufata biracagoranye ngaha kabisa cyangere urabona afite bamura Olympique Sare kabisa korane bari bamura cyase kamera yawe Bizimana Joel ababwira yewe Olympique Sare barongera imipira barayibura bazanye ibishirira bimatsaka bireka cyane barahiga barabura bazanye imodoka ngaha cyane barongera imipira barahiga barabura yewe kaza batudi bafashe irabafurika irashira mu mifuko irakuta irahanagura bajuraho umwana muto y'injiri tugende sasa wapi mpira barawica Olympique Sare barushe aruta Pascal wewe nawe cyangwa mu kibuga Uraturane Kayanza United nimero 22 imbere ahenza nimero 13 uraturane mpira aushinze Brava wampechi wamwana afata mpira
umupira nimero 21 ni Mustafa umupira ugumana yorogaye wamaragiye ikosa bamukora ikosa bizima Mustafa nimero 21 mu mugongo bamukora ikosa akinira Kansas United kufra nziza kufra ile ahantu heza ameze neza kumuna zitera ikiri gitego uragenda gute nimero 10 wa Olympique Star niwe mbonye agiye kwegera ateye umupira aritamura suri nyuma aregera shoot yabaga wapi inyuma inyuma kabisa nijye washano abakinnyi barushe baba ivyatsi siyo kubwira barahezanya bakina Kansas United twaduga sasa ikosa haba ikosa hano niba cyumwana wa Olympique Star akaba akoze ikosa Kibise ko amaze kubona kamo karto zibiri ku ruhande rwa Olympique Star karto imwe ya John na ku ruhande rwa Kansas United nawe bakaba bamaze kubona karto imwe mukaba muri ko murakurikira Iwacu Top TV icyo tubasaba ni kugira subscribe cyangwa se sabone kuri page yacu ya YouTube na page yacu ya Facebook hanyuma tukaba dukora bishasha urabona bata Sandro kwa ikibara Olympique Star mama wewe baragana gute abakingana kugira Olympique Star barushe kabisa umupira kuyinyuma umwana kizaboni agana asuzu mugenzi wanje Kafani biracyakomeye ku bande zose biracyabusa ku rundi wande kumuguzi wa Olympique Star na Kansas United ariko Olympique Star mu membo bazana ibintu by'uzembe reka turabona ibara 18 Chukimana heza karibu Mustafa wa Bibiana mu bwa utakaza yo kutoka na wumva Kayanza mu ngabo Kayanza baheza nimero 12 inaweza tatupasi amaji aho mkapero Olympique Star usama biragora cyangwa cyane gose yoga mama we mama wache kari ariko iri mu buzembe bwinshi aheza temba mukaperi wa Olympique Star aheza temba agumana umupira kadasanze Nizigimana arabura ugatora n'ezibiri bedri wa matakani mu kibuga arawirukana kwa Olympique Star afata umupira aheza n'ezibiri kadasanze Pascal Ramazani afata umupira yakatwaye Pascal Disco mara mupira indi wa mupira twigira na bangu Kayanza iti arawukumana aheza Pascal katupa pesa bazi wamataka mcho kicho kwa nazo bayo mama bila kona cyane cyane kicho kwa nachopa tena kumupasera ndai nyuma Olympique Star kicho kwa na Kayanza imechukua tano tumesana heza ari chizero kata pasi ugenge ade mwene Brazil Brazil kwa mpira Brazil ale pechele wa Kayanza kitu mpira atoroshe kata pasi kepera usabira kabejoro shekabo boye wakakomeye Pascal akana mpira kitwende alikofi mmoja kwa kabisa ilanga baramusubiza mpira Pascal kwa kwa tena kusawara mkuziriza kabisa ile kisha jambo Pascal amkuzirije Pascal sindikere jageze kabisa Pascal match urashobora ko yamunaniye nibeshe ko Pascal match 0 yamunaniye uravye ni kapitene mugabo umupira match ya munsi byase yageze naharua ariko rapasima yabuze sinzi ko changalo je kari nimvira mugabo umushobora rero kuvamo kabisa byase kabisa reka turane umupira unagaze kuri mezo hagaze ko nimero 17 ama umunamyeyo nimero sinabona neza ngaha mukiwa Kansas United bakahabaye gusubiriza nimero 15 avuyemo hinjiye nimero 20 nimero Kansas United izi nimero kumera nishiga baje nimero ndabona mu kibuga neza zabaye nyinshi tuakata centre mpira afizi nakosa na rimwe umwe tuyasanza maboko ati tukone waturane umukiwa Olympique Star mukiwa Kansas United twagiye sasa twagiye rero 10 nini Jacob offside
Sinabizi kwa izaba Olympic Star Pascal andikosa ahereza umukinnyi yambaye nimero 14 kuwane kunyuma tukazaza umukinnyi yambaye nimero 6 ahereza umukinnyi yambaye nimero 0 ariwe witwa Temba afata umupira asubiza nimero 6 kubara umupira yikubiye icyizere ariko Star nayo yafatiye abantu yarakije Domitoro kabisa Domitoro katasanze 18 arawubura abakinnyi bakanda bawufatira kubara umupeperi wa kangara nimero 1 atembera atagaja kabisa umupira urana barafite umupira abakinnyi bakayanza igira gukora ikosa idikasira gukora ikosa pass kwa Afizi wabayiranga Afizi nirase cyase kabisa cyane munsi ragoye ariko kumane zose mbonengo simo bijyaribyo bakora ushahushanya kabisa abakinda abandi nkabi abakinda abandi mudabona kabisa simo kujyanga igoza kuvanga bose bakora ushahushanya abakinnyi Olympic Star barahererekanya neza umupira yitwa Isaac para umupira Isaac bose yambere ugasanga umupira hanze kabisa abakinnyi bakaza kabisa bawutera hanze bari baramanurira neza akadasanga babyuka bahaguruka bari basinziriye harabifasha mu maso imitima yatinje igitego kiravahe kirabonetse ngaha kuri stade umuco Afizi yewe gaye nari kuzo kigori kaza kuba reka turabona nimero 18 nifata bandi basi wapi irase kabisa upera gusubiza amaboko n'ubwo Olympic Star eza peti bese ari kupera ubura kinywa kandi bafata tutwizera ko dushaka twebwe gol toto takane nimero 14 kata sante ariko Olympic Star bafata idi Afizi atala kare kubegera ko ikosa bamukora ikosa kabisa ngaha bagiriye ko upera gusubiza bakata sante basariye bakina na uza mpira kepera baye bakini zari zarangiye what football kumpira kona balo nana bujijari byo kata kabiri kuri Kaza United umwana ikiza fana Olympic Star bamukomera amashi bamukomera amashi kabisa ngira ati icyo ukoze birakwiye akamenya ni kose mugira ibye imitima yari yazimbanye nazango mazao sinari yizumva bari bapfumije niko ufata buji ukazimya bari bazimije reka turabe ikosa hagati mu kibuga Tomba arakata centre garo Kaza United barawifatira sasa reka turabe aheza Pascal uyu musore ni batanze chef akati wa mbere asubiza ni 17 centre wapi yewe yule ndanga asinda vyumva ikatwali counter attack numero 8 Kaza United numero 17 aregenda wa mbere asubiza numero 8 Kaza United ahereza numero
mirongo ibiri n'imwe turabe akata asubira no statu asubiza inyuma reka turabe bigenda gute akadasanzwe hano nimero 10 ikosa kufa yakanza natubira ahantu heza cyane iri ahantu heza berase n'asubiza umusore yitwa Karfanji cyagoranye hano cyagoranye sinzi ko n'amanota Olympic Stars yakenyeraho kabisa mugabo ndimo naraba mu rumengo bisa n'ibyarangiye sebyarangiye kabisa yakenyeraho kabaye reka turabe free kick igiye gutera nimero bonari abakinyi babiri sinzi ko nimero 3 ariko bone ngo nimero 3 agomba gutera free kick igiye gutorwa na Kayanza United nimero 1 zirabwira karuye kabisa sinzi kumurabera ngaha sinabyumva turabe sasa Olympic Stars sinzi kirushaba kijije kuva kare sinzi kirushaba kijije kweli yewe gaye natura Pascal umupira ufata kila moto patili wapi inyuma kweli umupira kurabera ngaha is impossible football reka nasubiza umugenzi wanje yitwa Kafan mama we reka ndakubona kuramutse wese wishike ku kibuga kiratari kimwe kubisaba Olympic Stars kinyira kandi afatira umupira munayoze bera makati avuga ati full stop ati muwenge ngaho ikatira pasi Uganda yerza idi ibeza temba kata pasi mbere ikatira nimero 18 regera mama we yatagoranye Kayanza United yakabira nimero 3 mubuga ndashaka igihe yagatuka tutoka bayina kwari toko kushaka ari dugira aheza nimero 11 arabona umupira bigashe tinje hanze kabisa umagari kitindabira mukapeti ibintu n'isubire umwataka Olympic Stars babara nimero 18 babara kabisa wewe urabikwiye umukinyi abona kininga Afiz ndabona kabisa akaka umupira ariko mukinyi niyo mbona ziri ndabona yamuheje kininga mbona tina nimero 2 ahetse nimero 24 hano ariko kiyaca ku ruhande nimero 2 ahetse nimero 3 satakata santre pasi y'ubenge barawura mupira ye reka turabe idi tarawufata barawumwaka ye barawutaka dirungu takayanda ye kamala we aratera ni mwana atakarawufatira wapi arawura Afizi arawuzana wapi Afizi nipo agira ufya kudukora ko gogoye ukora kabisa Mustafa Petit bamukora ikosa baramukase n'abantu ne bamukora ikosa baramukase mama we uyu mwana ariko barakata kabisa n'umwana uri kubaraba afise kazoza kabisa umwana yabandi nimero 21 umwana akiruka cyane w'imyaka mike cyane temba kata santre abakinyi bakanza barawutorera bakatwara captain wa Kayanza nimero 22 ahe barawutakaza Petit arawufata Petit Mustafa arawufata Mustafa chengo wa mbere Mustafa baramaka abakinyi nimero 13 barawufata wa Kayanza United arabachenga chengo wa mbere kubiza koyo biracagoranye abakinyi barawufatira yo temba utera hanze
ikosa ngaho ikorewe n'umukinnyi nimero 11 wa Kansas United ikosa rikorewe n'umukinnyi nimero 11 wa Kansas United Keptera umukinnyi mbona yambaye nimero 12 Kiftenga yigura Kansas United ni free kick mbi cyane ni konfront mbi cyane reka turabe tereza ugenda mama nume katware bere tereza ugenda piga kufraye iranga reka nawe mugenzi wanje tere ababwire ngene ko nawe abibona yewe kayewe barandika cyane bajya ngo bicare ngo bafite ibitego kuko nabona kaza urati mukanyira shishura bameze magabo reka turare temba wafise umupira atera centre imipira miliyoni bikasa niye inakinirako ashi imipira miliyoni bikasa nikinirako sinivyo bizeye uyu nawe n'umuntu w'amacacari menshi reka turare bamukora ikosa ni Afrique iko navuga bamukora ikosa umupira ugiye guhamugwa Olympique Stade yakuri Stade ucho ikibuga cha kurisa kiruzwa kabisa abafana ni boraba reka turare Pascal mpera ufata reka turare arafata akora iki sasa umungu ni mubi nawe reka tabara bisunika na nguvu ni yari musoni yani nawe yabagaye cyane naye nta mupirazi nasubiye ku ishuri bagira amusubiriramo bamwe kumubanura cyane ikosa pardon ikosa Pascal bamusunitse habaye ikosa reka turabe kuvara nziza ngaha Pascal buhagaze ku mupira Pascal biragenda gute yitanguye agira tere reka turabe akabwira ati murara neza ku mitwe reka turabe Sade wapi urugi wakaza unatidira ahamera magao karano ningoga turagiye sasa Pascal arasubizayo ataki ibitego wapi Olympique Stade bafite umupira basubiza inyuma nimero 2 ahoreza nimero 18 nimero 20 n'umugongo mwani muri bas katurabe yorora wa barachari umwana kabisa kaza unatidi barabije sasa counter attack ya turabe wapi nimero 2 yawagaba hawaikosa umuhagarikizi yari yasanije amaboko ati twigiye twikomereze reka tura umuhagarikizi ukubera umupira uri kurikanga cyane nawe yabuze ivyarivyo reka turabe tamba muhagaze ku mupira umuhagarikizi areka yagiye guhindurwa nimero 18 arasohotse nimero 19 arasohotse inje nimero 19 nimero 19 mbona abakinnyi bose abafana Olympique Stade bakuba amashi ni Afrique nabaje gusima igitsina ca mbere akaba ari wasohotse ndabibuza ko uno musore yavuye muri Stade akaba yakoze icicaro ikaba yibereye muri Ligue muri deuxième division cyangwa irushanwa cya kabiri reka turabe sasa byari ikosa na Pascal baramusohoye kizigenza ndo bashanyazanye igitambara idi nawe gihaye igitambara akaba hinjiye umusore nambara n'amacacari menshi agize plasma nyinshi reka turabisho z'umuviramo ateye centre sasa wapi kosa wamukinyije ubunya ashikiye ku ikosa nimero 19 mu mugongo reka turabe malayikiza kagiye mu kinyara ariko nimezama abagahanga barako mufasha ahango nabahabura umengo umuganga kazana ati ngormengo nakazashoboye kabisa aina kuza kubwira kabisa na ngormengo nakigeo yatari baracha sante kiduge sasa mpira barawureka reka turabe birahera maze imechibiri cyane Olympique Stade afata umupira sasa umusore araduga igiko wa mbere akatwa mbere sasa agiye arje arakurarira kabisa yaje ayijamirayo azana urota nimatira sasa atembere yatwaye yatemba akoze ikosa sulisi umukino wa Kansas United Ashastari mwata yazi umupira kandi yuko bafite igitego kimwe bura Kansas United nawe yashavuye Kansas United nawe ashaka kugombora kino gitsindo turabe yo iragenda gutobasha kandi turasaba n'ikigongo ko
kuba mutombo muri amazina y'abakinyi haba akabazo tekinike tuzo mutware sasa centre kigitego wapi comme ça petit filet umupira ni wo gutekwa ku metero standatu n'umukapero wawe Pikestar jewe mbona ko cyangwa abakino sagira amariremo ahamagaye undi mukinyi ari undi mukinyi ahamagaye sidi umwaga kizano yashavwe marabye tuyesh uko matakazi mwanye niwe utakazi mwanye ngaha nagira zani hombe mbega ni kwishuri arimo aramubwira wowe wa murungu ari twaje gukina ati muganda ya mukongo bandi akirundi yumva arimo aramubwira mu gifaransa cyangwa mu giswahili wowe gawe yamuhaga sopo aranyarukije uraturabe temba ageretse ubwata santre nababwiye Pikestar mo kina kuri pyramide mu gusa niba bafisana barebare bizeye aho ni mukinyi njere mu 8 amugada urasi katurabe kazana ati counter attack saza kazana ati dufise umupira asubiza inyuma areza kapiteni abigenza gutya tara santre takivoro reka katurabe asubizayo ikiri gitego wapi offside rero penalty hari umukinyi yarawucabuye n'amaboko yibatije ko imana jawure kiziba yibatije ko barakina wampira w'amaboko bita NBA cyangwa basket mugabo umuhagarikizi yabaye urjati yabaye kurariye barasubira barahana gaturabe kazana ikigiro ufite umupira bidaraza wapi wanda wa kabiri ana y'umukinyi wapi kufra yasubiza mugenzi wanje turi kumenya icyo kafanya nkuko bisanzwe baracyari kimero cya Olympique Stade kusabwa Kayanza United akaba ari free kick igiye guterwa n'umugwi wa Kayanza United ikosa rikorewe n'umukinyi nimero 13 umwataka Kena Icyenda turamenye muragiye kwitera ndabona bose bahagaze ngaha ndabona biracagoranye kiracyari kimwe cya Olympique Stade kusaba Kayanza mugabo iyi free kick ahanye ndabona ahantu hari cyane kabisa biracagoranye apuyemo nimero 10 wa Kayanza United ariko mutwihanganira cyane liste twabashe kuba twazirana cyagoranye kabisa ingiye mukinyi mpeti kabisa umwaka primusidi ko ikinira abana yerekana ko muri kazoza ku Burundi ndabona abana benshi ingiye nimero 10 wa Kayanza ku ruhande rwa Kayanza nakini ku ruhande rwa Kayanza bacyakomeye nimero 18 wa Olympique Stade bamuhaye ikata gusohoka kigiye guterwa n'umugwi wa Kayanza United ndabona bicunze ngaha sinzi mbona bagenda gute reka turare ndebe utegeza agenda ebana bose mbona bakaniye kabisa Olympique Stade ndabona bakaniye sinzi ko ndabona turabizo kepera usama kabisa usamye neza cyane atakorane n'ukujyama arajyana aratuza baye aratuza kabisa katuraura mukependa wamega kutazana n'ibintu byo gusinaca tera imbere mukinyi nimero 19 w'umwana wa Olympique Stade arawufata biranga Petero mubi bari kirasaniye kenda ibutsa yuko ingero mukinyi
bagicuye inyuma barayose cyane gaturabe barakwakwaya ngo wacu wakura aho mukiyo Olympique Stade ukurayo gacayoberera ubu sasa twagiye na Olympique Stade twagiye sasa baramecha shagati pati ya tisanza maboko asanza maboko ati kuguma tukine abatimba n'abanyogwagwa baje baneza karibu zo mukayanza yogara mwari bako mu kibuga imina twibutse ko bageje iminota tuyongera gusa kandi nawe natidiri nako tayimeragira ngo barabe yuko baco bahacura ariko byanse kweli byanse bandura wangara tubira ariko baramukinga bamukorera ikosa umuhagarikiza ati iri ni ikosa mukoze ibintu bikaba bitoroshe ngaha kuri stade umuco ibintu ni vyoroshe kabisa imoma kwikani iwacu top tv muradukurikira kuri kurubuga rwacu rwa youtube no kuri facebook muradukurikira naho nyene turaho peti yagiye biragenda gute bagasunika n'akana gato gakora ikosa gafata gakora ikosa reka turaho biragenda gute bateye umupira umukigera ukimwe hasa umupira wa mbere akozeko kaza batidi counter attack sasa counter attack umupira tubibuze yuko ari minota y'inyongera itatu no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'umugwa Olympique Stade reka turabe awusubiza kandi inyuma y'ikibuga no gusubiza inyuma abafana batangiye kwitahira abafana ba Olympique Stade cyangwa se abaje kurorera batangiye kwitahira bagata amanota ngaho Olympique Stade bafise ariko mwibuke ntabwo bashoboka ariko batanyuma yashashoboka abakinyi bakagorete bakwakwanye bakwakwanye sasa sasa wagiye contre attaque yari kuba korne ariko magariza ati mushire ku metero standard na korne mupira uheze umurefa asubira inyuma buke mbona avuza n'agafilimi yaci kwisha Olympique Stade kimwe amanota atatu Kaza United ubusa n'amanota ubusa kafani urora gute uko ndarawa neza mu mengo match yarangiye match pisha yari match nziza cyane yagiboneka mu nzembe bwinshi no kwataka cyane ariko mu mengo ngaha Olympique Stade yatanye amanota atatu ya mbere baranezerewe ndabona abaye byinshi kabisa ndabona umutoza wa Kayanza turabona mukije to yatubani kaze ngaho kuri Watch Top TV hanyuma umwe murakurikirana wa musore wanyu musaza mukunda cyane ari Wenzo Bahimana Joel nkuko mubibona turi muri stade umuco aho haje kuba urukino rwako rwahuza Olympique Stade n'umugwi wa Kansas United kandi nkuko mubibona abafana ba Olympique Stade bafise akamwemwe kenshi n'abakinyi manje murabibona ntivyoroshe hanyuma ikindi naco nuko twamagaye umufana umwe mu bafana ba Olympique Stade kugira batubwire intsinzi baje kuronka muri umwanya mbe bayakiriye gute namahoro namahoro ndaguhaye ikaze ngano kuri Watch Top TV murakoze cyane hanyuma mbega intsinzi murose muri aka kanya mukamuyikuye kure muyakiriye gute ubwa mbere nitwa Tangishaka Nasibu nkaba ndi umufana Olympique Stade kandi nkaba msivyo jejwe muri Olympique Stade nibaze yuko intsinzi turonse uno munsi iraduhimbaye cyane kuko
twari tuyiteze ariko mugabo kubera urukino rwagize inguvu nyinshi Imana yadufashije turashobora gusinda tubicishije ku bakinyi bacu bose 11 batanguye mu kibuga. Neza neza ntibeshe ndabona yuko umumenyereza ari ingabo yuko amenga ntabona equipe itangura mu kibuga. Nawe nuko ubibona? Eka ntabwo ariko ndabibona urese yuko umumenyereza wacu ngabo Imana yamwongeye ubuhinga myisezo nukuri twobanza kumukengurukira kandi Imana imuji imbere akomeze yitwara neza mu bisanzwe impamvu twarose n'insinzi babigiye inama nuwo bafashanya hagati mu kurungikamwe abakinyi mu kibuga. Sawa abakinyi uri kurabona uno mwaka dutanguye kuri no munsi be ubone baguha ikizere yuko muri no mwaka kandi bashobora kubikora nkuko babikoze mu mwaka uheze bagasubira bagafata kiyasi cya 18 cyangwa se bakaba nabambere uri kubibona wewe mu cyamake ikintu cyose ubwa mbere naho bufise abantu bashoboye ubwa mbere ubanza gushira Imana imbere mu gihe Imana yo bidufasha nukuri ntacobuza tudatwara igikombe mu bikombe bitatu turakeneyemo basi n'ibikombe bibiri kuby'Imana. Sawa ndumva yuko wifitiye ikizere yuko abakinyi bona mufise yuko hanyuma turagushimiye cyane kandi ubanaye uryoherwa n'insinze murose naho muyikuye kure hanyuma turi kumwe mugire umunsi mwiza haye ugire umunsi mwiza namwe murakoze Imana ibaje imbere uko mubibona mukaba mubona yuko hano mpagaze sindi jenyene ndi kumwe n'umumenyereza mukuru wa Olympique Star aho ahejeje kwirongera amanota 3 naho byari zamugoye ariko yagerageje hanyuma manje kubakeza kuri insinzi y'amanota 3 murose murakoze cyane hanyuma kocha kuri nabonye mwatanguye mukina mwari mufise ubwoba mbega abakinyi bawe nizihe nguvu wabazanye mu gice cya kabiri cyatumye baronka insinzi match yatanguye igoye ni match yari physique match yari determine ku mpande zo icyatumye abakinyi banje bashobora kwitwara neza ni twavuganye muri vestiaire première partie wabonye ko yaheze ari ubusa mu kubundi ndabwira ko match itarahera ko igori ginjira mu mwanya wose ko tuguma kuri ritme twari ko mu gice cya mbere icyo nacyo ikintu byadufashije kugira turonka amanota 3 kocha naraje imbere kanini gose mbega abakinyi ufise ubona baguha ikizere cyo gusubirana umwanya w'umunani watawukaye mu mwaka uheze cyangwa use ukaba uwa Primus League birashoboka ko equipe mfise uyu mwaka itandukanye niyo nafise mwaka weze ko mwaka weze warabona ko nafise amaherima amwe atangura 11 kibush aba reserve wasanga mfise bake par rapport uyu mwaka hanyuma kocha sunyuma gatoye Olympique Star yo mwaka uheze uravye mu minota 10 ya mbere yari equipe ishobora kuba yamaze gushika imbere y'ipoto ikaba yamaze no kuronka n'igitsindo ariko uno munsi kaba vyagoranye biboneka yuko menga hari itandukaniro rya equipe y'umwaka uheze ni equipe y'ino mwaka mbega abafana uno munsi bana bagushigikiye amadarapo ikizere kingana gute wowe uba icyo novuga kwanza cyambere nuko kuva dutangwe championnat préparation nibaza ko ntibitandukanye cyane no mwaka weze kuko uravye mu match amiko twakinye amagori twarunga kweri mu gice cya mbere mu minsi ya mbere mu match amiko twakinye ikindi nacyo novuga nuko abafana no basaba kutwama hafi kuko ntibiheze imatch zacyari nyinshi nibaza ko tuzakora byinshi bizobaryohera gusumba hanyuma kocha murakoze cyane kuri akanya muduhaye nibaza n'undi munsi w'iswaza gukenera uzoduha kana kanya murakoze cyane nawe sawa mugira ibihe byiza nkuko muheje kwibona yari umumenyereza mukuru wa Olympique Star hanyuma yinaye murakurikirane Iwacu Top TV hanyuma ico tubasaba ni kugira subscribe kuri page yacu ya YouTube na kuri page yacu ya Facebook mukagira j'aime partage na commenter nimuzibagire ico nico tubasaba gusa nta mutaye tubakeneye ko ni partage subscribe na j'aime ciao ciao kuno munsi ukaba ubuze amanota 3 mbe nigihe kize uha abafana b'umugwi wa Kayanza United uri umenyereza makuru umensha makuru umugwi wa Kayanza United waruzi ngene umeze nubu wabonye ko ari umugwi mushasha kuri 95 kwijana bavuga rero numugwi ukirondera mugabo wirondera ufise aho ushaka kuja kandi aho ushaka kuja no kurondera amanota nuvuga ko no munsi twatakaje kimwe kubusa kandi imuyinga muga natwe rero tugiye kwitegura amakosa twabonye amakosa tugiye gukosora ngo natwe match zikurikira turonka amanota no kumenyesha ko equipe wabonye ko ari equipe y'abana bakiri bato kandi niyo ntumbero yacu ko tuturi mu projet nibaza ko rero mu minsi za ni bamara kumera neza equipe izomera neza hama ikindi ndashokosha nashanda kubaze mbega no kubera iki umugwi wa Kayanza United muri premier mita twabonye yuko bagerageje mbere bakahusha n'ibitego bitari biki
ndabona yuko umenga habaye ikibazo kihe hari ikibazo cyabaye kubataka cyangwa n'umwataka warukeneye utigeze uronka no mwaka none umwataka yatsinze ngahano wahe baronse kubera ko baronse amahirwe nka 10 batsinze rimwe natwe baronse amahirwe kandi umupira wanse kwinjira mugabo muri football si basket football ni football ushaka kuronka amahirwe 10 ukananira umugabo akaronka rimwe gusa gatsinda umva rero abataka so ngo bariho kubera bateye mu igori munyegori wanyu yakoze akazi keza wa Olympique Stade yakoze akazi keza nibaza ko ubu rero no kubereka ko aho batagusha umupira kugira ngo munyegori ntawe ufate urumva abanyakayanza ushatse kuvuga yuko ubijeje yuko nkuko wabikoze nkuko umugwa Kayanza United bikoze mu mwaka uheze yuko uzosubiza kuri kiya kibanza nyine ariko Jeno zo kare ntumbero ahubwo kuja no hejuru kubera ko iyi match ni ya mbere yaheze match 28 29 naza ko rero tutova ngo hari gikoba cyo kirasha match ziracariho kandi tuzoguma dukora abana dufise na abana bashaka gukora kandi bakunda gukora kandi bashaka ko nabo batera imbere mwarabonye bakinye mu bose imigwi yanyu komakomeye yarabarondeye naza ko n'umwaka uzohera bariko komakomeye hanyuma turabashimiye kuri hanyuma mugende mu banda y'imyitegurira match ikurikira tubahaye mutsinda sivyo gakoze sawa murakoze sawa mugira ibihe byiza